سرلشکر اردوها سرلشکر ارتشا روزنامه‌گرین PKK آمد دجله و لآلسته لبلجیکا جویانه و ناوار لبو تفگری دنه اونگه خود ریج دکن نگه خود برددن او دخوازن روزنامه‌گریه کردی لدیاسپورا لأوروپا ارگانیزاسیونه گی چه بکن حق واسه سال در باس بو آپوچی تشتک نکرن نها بیر برن کو پیوستی هیزا روزنامه‌گری بکن سندیکایەکی بکن ڕێخستنێکی کۆمەلەیەکی ئۆرگانیزاسیۆنێکی کو کارەبێ ڕەوشە ئامەد دژلە خەباتە ئامەد دژلە لەگەر خەباتە مەدەنی فەرحۆ لەگەل خەباتە سەلاحەدین سۆرۆ ئەجێ بەحسە سەلاحەدین سۆرۆژی ژوەر بکەم جەناوەر سۆرۆ ئەمێ بەحساویژی بکن خەب خەباتە هانێ ev tekûş mekûşê hanê ev kesên kiriminal ê di nava medya PKK de xebata wan bikiyek ji bo ava wan ji xwe cokî di derbas dibe ev coka genî a medya PKK hewldanê wan di vî warê hanê diheye dicivin diaxivin gelek înformasyon li ser vê civata hanê ji mir hat شخوا انفرماسیونی مدیا PKK جی ما نری مل کسی کو بجدار بویه لی دیسا چرو وره مدیا PKK هفته کس تننه و همو مدیا چکری آپوچین یعنی کسی کی سر بخوا کسی کی نیف آپوچی تنه مدیا چکرین PKK و هنک یکی دین اجتماع او کانال حشتا ساتلايت السليمانية إني زيكي يكتين اجتماع هناك يكتين اجتماع وقالك أبوتشي وشو جو 4% دادي مانشيت ونوچهين أبوتشيا جو 4% كردستاني وجو دياسبورا وحفتي روزنامه جرجفيان وجوان دروي هاني يك نحفتي كسبون تدو 4% كردستاني همو أبوتشي و همو کو دبیجه در روشکی جدا ده در روزنامه‌گری کی جدا ده کدا وان هی نه در روزنامه‌گری برای ترک به یعنی اف کسین کو هم لجاموان دناوا روزنامه‌گری عرب فارس اوروپی ده کار کرنه نه خلیسری گناه اصلا دو قنجق منجکا دو قحوه ده و دو جوات التانج ده اسبري بيناس دكم يعني قاشو رخنة لا أبوتشياتك ليك وقت تي جواتي كنكي وتنكي ومنكي وتشمشتي ولو تفلي دي مثلا تفلي شيروكا وان دبه تفلي هولداني واني سخته كاريه دبه يعني ايكو جناب وان كو مرا كارب بيجي بچكي ولو بهنا روزنامه‌گری يجرتي یانجی کسایتی روزنامه‌گر او پچکی ولو زانبون لجمعی هیه گناه اصلان جی او جی خوخستی في حاله هانه کنگی جاپوچی خلاص بس زانم یان د گوتنین د قنجکا د پستید قنجکا د وقتی که رخنه لاپوچیت که دوی دوری هانه د درواده که یان جی دنا واجبات ان اپوچیا کو reklam و propagandaya rexistine dike derawadik tiştekî bi vî rengê hanê heye ama dijle hûn ji wî nas dikin yanî em di nava istixbaratê PKK de li vir li Ewropa di hindirê medya de wekî casûsê PKK'yê li ser medya çêkerên apoçiya raporta dinivîsîne raporta li ser Ferda Çetin jî nivîsandiye li ser Fuad Kaf jî nivîsandiye ev kesên ku demekî di nava medya PKK de kar kirine ev Ahmed Dicle ji bo Cemîl Bayîk raport li ser wan nivîsandî wilo çavî vekî hinek zilam milamê wî jî hene hinek casûsî wî jî hene û guman jî heye yani ev guman jî heye
كتيكليا وي وقماري بميتير هبه أب آمد دجلة بريم بحصا ويكريه ودماكو أز بحثي بحصا آمد دجلة ديكم أز شرفكي دديمي أز رومتكي دديمي كو أونه جاي في الرومت وفي شرفها هنيه خمناك جبو رايا قشتي جبو دوزا قلي كرد ما في قلي كرد خمناك بتشكي أز خوكيم بكم وكو أز بحصا يكي وكي آمد دجلة بكم خمناك اف آمدش لا اف روشاوي يعني كسقنا مايو رابورت اي بدزي اي استخباراتي جبر برسم فككير لسر اوي روجافاي جي نفساندي لسر او ديا جوان ديار جوان چي ديار قامشلو لسر ويجي نفساندي لسر نواف خليل جي نفساندي لسر اجدر شيخوشي نفساندي آمد جلا يكي رقدي رولكي بيرنجي رولكي قمار وقرج لنافا مديكي قماريد لنافا مديا فككيده لندري في قولا قنيدة هنا او يعني رولكي ولو قنيتر تيد دليزة دبر ابليس خمناك صلاح الدين سورو كي كام ناس بكن صلاح الدين سورو ابي كنت في دما داويد سر سوشيال ميديا ولسر اكس ولسر ميركولو دركتي ميداني او صلاح الدين سورو دبكو هنا كس يعني جناور سورو نازناك مويل شامديت ده حزار يك ده حزار دو قناغا هانيده برپرسê Sûrî wê çaxê xebat Amed bû. Niha di zindanê Tirkiyeyê muebbed istendî. Endamê Komîtana Vendiya PKK wê çaxê. Ez nizanim niha hîna endamê Komîtana Vendiyê yan na. Ez nizanim jî xebat Amed hîna di nava PKK de yê ya derketîne yekî xortekî esmer û kinik û hûlo tije bû لشامي ما حفدودي تسوي شاغي ابوشي اف صلاح الدين جي موي ما دجار يان سيجار ما حفدودي صلاح الدين سورو جناور هات قرتن وشاغي PKK دخواست تي كليين خوا بنابا استخبارات السوري دوسيا PKK دستي استخبارات السياسي دو لي PKK دخواست ريكي دن وكه ودولتا سوري خوا او ورژیما ترکال حف کربون از بحثا قوناغا ده حزار ددوا کو AKP هاتبو سر ده سلداریه ده حزار ددوا وبرجور از نماته بیرامه هاوین بو پاییز بو زوستان بو لدوی قوناغه ده بو او صلاح الدین و خباتین گرتن عمر اوسي جوان ره وكي سوزكي جريدة لجم دايرة استخبارات عثماني كو فروك خانة وفروك بشار أسد جريدا يوان بو عمر اوسي جوان ره سوزكي جريدة ودچن برا عمر ددن جوي داري وأف هردي هان دقرن لفرعي حرستا نظام ورقنين بزمانه شاغي حرستا استخبارات عثماني رژیما بشار اسد اف هر دوتين گرتن و دماكو بشار اسد و اردوغان ده چونوتين اف هر دو رادستي صلاح الدين سورو وخبات آمد رادستي دولتا ترك دكن محكمة دكن وشاغي ومؤبد سينو اف صلاح الدين يا 15 سال يا 10 سال تشتكي ولو وان دستينه جارا بشت سال درباس بو سال 10,000 دهاب و 10,000 نا 10,011 دسپیکا 10,011
اف صلاح الدين سورو مويل بروكسل ديت. هنا زعبوتشي بو متيكلي خوش عبوتشي قد نكربو. كنجي متيكلي قد كرد اكتوبر 2011 بيشتي كشتنا مش عالتمو تيكلي قد كر واجروش تي في دركتمو مبري بحصا بهم جارة هاني كريه فردات شتين خوست ازبا قرينمو صوزادا خو نظانم شوف فلان ما ازبا نقريه مقو مثلا محل وستو لهم بري پولیتیکای راگهاندنی لهم بری مدیا پککی لهم بری پولیتیکای پککی دروش آقای کردستانی ده از نمابد گرم یعنی از نوکی خبات کار دناواوی مدیا هانی ده از وکی حوالکی وکی بیرو بوچونه پککی مدپاراست وی چاقی ادناوا خبات مدیا پککی ده مجیگرتینا از لشامی بوم ادناوا مدیا پککی ده مجیگرت بو هل وزدا وز درکتم وی چاقی از اندام کنکی بوم ادم قيمة اف صلاح الدين سورو لكنكه ديتيه مستقال اخوة مستيفا خو كنكه جي بردا بريجي مبحثا بمسألة هاني كريو قوتيو اندامتيا بلغايا اندامتيا كنكه هنا للجمني يعني جبو ديرو كنجبر كو تشتكي جرينجا يعني اف تنكه كنكه نجبر كو تشتكي جرينجا وكي بلغا كو از روش كيش روجا از ولو بوم يعني نلسر خيري به اف صلاح الدين سورو مويل لورجيد مل شامي ويديد مل لبروكسل جديد مهنجي برسكر يعني حتى مجوي برسكر مقونا هذا ما ونهاتن قرتن قالك ابوتشي ويشاغي بحثا عمر دكرن كورولا عمر دقرتنا ودحي تشد بيجو قلنا اف صلاح الدين سورو قلتنا قوش بركو عمر تنجمر سوزا قريدابو ومد زاني امي هرن كي دري ومد زاني ام دچن جم استخبارات السوري ومد خواست ام هرن وكي بربرسي بيكي ما تخواست ام شخور كي دن بكن كنالا كي دن بكن ام چون اف قلتنا سورو جمركو تعلاقيا يعني عمر تاني پەیوەندی نابەڕەوان دەچێکری نەزێدە نەکێم ده 1070 دەماز لە قەندیلێ بوومە جەمیل بایک دیت مدیسا ئەف دۆسیەوانێ مڤەکر بجەمیل بایکرە 1070 بجەمیل بایکر ڤەکر 1011 ده بسۆرۆر مڤەکر ji ber ku terî علاقەya me heye yani ez û وعمر اوسي ji malbat hekînê yani apê min e yani erê îja Cemîl Bayîk wê çaxê rexneyê tund li xebat amed kir û li ev soro kir ku têkiliyê me wekî rêxistin wekî hizb bi rejîma Sûrî di rêya istixbaratê siyasî re di rêya Merwan Zirkî re bû evana xwestinê rêkî din û heqê dewletê heyî wan bigirin û wan teslîm bikin ev axaftin ez ji wer ez bi serê Medenî Ferho son bixwim belkî hûn bawer nekin ez bi serê Amed Dijle son bixwim bi serê Selahedîn Soro son bixwim bi serê kî son bixwim belkî hûn bawer bikin bi serê Ejderçêxo û bi serê Binyat Cizîrî ev axaftina Cemîl Bayîk bû neheqî davêt li ser xebat Amed min behsa Emer jî kir ji ber ku Cemîl Bayîk malbata me geşinas dikin hatinin mala kalê me yani hatinin mala apê me şexsî hevdû nas dikin ew jî û apo û hemû berpirsê PKK ewî jî behs dikir Cemîl Bayîk jî got na got me lêkolîn kiriye di vê meselehanê de me lêkolîn kiriye û tu wilo rola Emer di meselê de tu neyê sûcê xebat Amed e
مش كيشي برسكر مش رحمتية رستم جودي جي برسكر رستم جودي جي قلت رولا عمر تيدتنا لقوكي كاس مش عمر حزنات كر أب رحمتية رستم دبيش وكي كاس يعني كيف مش عمر أوسير ندهان أو رستم جودي جمر دبيجي وليبورينا خوخوست قو قصوري نقر يعني أزبيت بيجم لي أزولو زلال وشفاف از بدرد بيجم مكونا خمناك تنالين أخو أب هابينا هذا حزار وحفت هذا أما قرن سورو از لما بحساب مشارك دكم هناك مشاري دنتين وكي انفرماسيون أجوار دبيجم دبكو هناك كاس شخور وكي انفرماسيون وكي بلقى بكار بينن اف سورو قمان للسروي هي تديدا ما كسنتين قرتن دزندانين تركيده دولتا ترك كونتاكتي باردك بآبوردك بسبري اوكر بريكر بفياجير كر ومجيرقو تزو بردان يعني مش سورور قود يعني حفاظة صال تحكم كرن تبري بدا دما خوات تدركتي قلت اري زبري دما خود دركت مش بركو يعني روش عامل درم عامل دندري حبسيت باش بو دولة قانون هي ما فايدة استفادة في قانون يعكر وأز بردم صلاح الدين سورون نها أو وآمد دجلة أو إكيبا خوياي يعني رولا فرداد شاتين وفواد كاف نمايه وأف هردو لپیشن و مدیا پککی بریوه دبن شخور ساندیکایا چه دکن یکیتیا چه دکن و كلاها فتح بكن وبحصة يعني روجنا مبان كردستاني لأوروبا وكي ايديولوجي وكي ايديولوجيا سروكي النووي وحتى جميل بايجي مصطفى قرص وبربرسي واني راقعاندني وكي كردستان وكي دولات يعني وكي چارە سەری ji بۆ کورداژ بۆ پرسا کورد نابینن لێ دمەدیا پەکەکێ dişuxulin ev Amed Dicle sê çar meaşa distîne ji dewletê wekî ku însanekî handîkapı distîne û ji pekekê jî distîne û ji xwe kenal menalê wî YouTube jî hene û gelek ehmeq hene ji xwe lê guhdar dikin li wî temaşe dikin û kadibê çi cewher ji devê vî qerasê hanê derdikeve wir 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 tiştekî jî tune tenê vinvin û winwinê tiştekî ji vî Amed Dicleyê hanê nagirin yani gelek ehmeq hene gelek bêhêj hene ji xwe lê temaşe dikin û qaşo ku Amed Dicle tiştê gelekî xweş û kûr û dûr û bizanebûn di diwan debere bi diwan axweş ew e kam ji xwe li medenî guhdar bikin li medenî ferh û piştî ku me cenawar soro nas kir em ji xwe piçekî li qerasê rojnamevana şêxê rojnamevana ê PKK medenî ferhoyê hevêrkî em li wî guhdar bikin fermo Liga Kurda, Azadiya Kurda, demokrasi. Dema bu bahse demokrasi. Yani cihani bir sistemi demokrasi parça gibi. Yani demokrasi kumro beşi demokrasi cihani bir kaybeti devlete Ankara. Mesela Ankara Cenab-ı Fakir'e kumar. Bir kumar nina. Saddam Hüseyin Cenab-ı Valat'ı Fakir bu kumar. Suriye Cenab-ı Fakir, Asad Cenab-ı Fakir bu kumar. Parlamento var ya. Her parlamenterizm demokrasi nani. Betuan Israel jalan begitu demokrasi asla. Hatta tempat işlerden demek konu tempat bırakılın. Ama küçük bir tempat işlerden ne anlatayım? Para benim cevap beş. Diye anbilmiş. Şu teması arasında burada ama ne kisandına. Namis. د medya PKK د tiştên komîdî hebûn di Med TV de ew kenê reş hebû programa kenê reş hebû eger tê bîra we piştre Berzan Şahswar û Kerîmo hinek sketchên komîdî çêdikirin piştre kî çêbû ev tiştên komîdî
لدربای مدیا PKK دنو و هواري بي جروبا وي تشتتكم يتشدكرن ليه مرون المدني فرحو تماشا بك مدني فرحو بان كسين كوميديان ايكود مديا PKK والدرباي مديا PKK اي كرد مدني فرحو رحمتيه باب طيار جي بيتر مرود كنينه شغل يبنرد يعني بحصا تشتك بحصا النظام بحصا تشتك مدني بلو ساكنيه ودس باخافتن كري وكشاندي يعني ومدني تشتكي هي يعني بحصا تشبكه ويابوتي خمسلي بحصا تشبكه ها بحصا قحوي بك وي ابو تيخم جارا قحوي اي بيجي بريزو جلان بيجي ديمقراطي دروجلاتا نافين دتشينا جبركو قالي كنت قحوي بناخذ قحوي بخونه وي ديمقراطي تشيب مثلا كنت شارع سر بفيرين شبه يعني ريتنا وي ابو تيخ مسألة دخو هرتشتي ابو مدني ابو دخو هرتشتي يعني اشبينم يعني مثلا بتش مدني فرحو بتش ريستورانتكي كردا لبروكسل وكتشكي كل جير خورناوي يانجي تشترك وخواستي بدو بروي اي مدني فرحو بفيرنجي بيجير بيجي يعني بفي شوازي هاني كتشكي خوشكي گوشته لسر برنجال بر ترشکه سروکی برز دبیجه گرک ترشکات دموکراتیک به بعجان تی رش و بعجان سور وکهبن ای صوت کاسک و ای سور وکهبن دبی وکهوی هبه و بفي رنگي و ابو ولو گوتي ولو ما ام فهمناكن ام سروكاتيه فهمناكن وقرك ام خوفا قرن وقرك ام خرخنا بكن وش آشو باش باخر شخوز عمري بي ادوم قي نيزيكي حشتي يعني بيان حشتي درباس كرب يان دوي سينوري خانه دي يعني مدني وجمر بحصا يعني الفيديو بقرن جه دموکراسیه دست پیدک محصله چاره سریا پرسا کرد آزادی و دموکراسیه دی نه دولت دی و دموکراسی الدنيا تنا دفرك يكون بحصا دموكراسي ام بحث بكن تنا كومار تنا رجيم بشار اسد يش خردقوت اس كومارم وكومار لور تنا بو سروكي وي نووي 19 ساله الجنبابي بشار اسد ما الجم حافظ اسد ما ورجيم صدام حسين جيت قلت اس كومارم كومارتنا وديمقراطيتنا لو ما سروكي بريز او جلان دبيج ديمقراطي وديمقراطي وقالك ام في بيجن وقالك ام دوباره بكن وقالك ام في بنفسينن شد بيج جوان جوهري داويل في جوهرين خدك وآمدش ليش يقولوا ليه تماشدك ودبر خده ولو دكنا وأويل للصالون جيد شخور المدني فرحود نارن ودكنند بي كيماسيا روجنامافالين كرد أوا ننفيستاندن قالك ام بنفسينن وام تشتي كو جوهري كو مدني فرحود بيجي قالك ورن نفستاندن وجا مدني فرحوجي هنرمند كيما الروجافاي كردستاني حي فارس باوي فيراس لدما كاسيت هذا هنا سي دي چينه ببون پر كاسيت دردخست نياجي كاسيت كي ايواري كاسيت كي سبحي ودردخست دا لبراستي ستراني فارس باوي فيراس خوش بو حسكريه وي بريجي هبون نحاجي هنا اب مدني فرحو هما ببو فابريكا يا بردوكا اكتيبا وجا اكتيبا بنفسينا وعيني يش وكش ورد مش بحصا يعني بحصا شبك بحصا صافاري بك اوي ابوتي خناف الصافاري سروق دي بيجي الصافار گوشتي بس خوشترش صافارا مريشكا سر گوشتي مريشكا وبحصا شبك بحصا ابو غنوج بك وبحصا شورباني سكي بك وابوتي خناوا شورباني سكي سروكي بريز بيجي وابو ولود نافا شورباني سكي
مدني فرحوي وبكيفا خوي شتي برد بيبي دبيجه وجوات سكنه دفتراوي دسي وقلماوي بسكنه وداخذه كي بيجه كو يعني ابيا كي يعني كارل ماركس هيجل خديا جمالا خدير هناك هبانا وبشونا ولو او بلغين وي ولو خوش مسلير بالا بكرانا او سدما كو مدني فرحول حبسات تركي ده حبسه دمائية او دبشن مسألة سياسية مسألة سياسية بقدر يا خديك مدني فرحول مسألة سياسية كالاش بربيش مسألة سياسية وجبرتوزا قلت مدني فرحو كتبوا حبسه يا ودا عيبة عيب تقولوا يعني روش كيش روجا دبكونا كسن دردوراوي بسيط من ورن خاباندن ايمانا داوي مانا مريف ايبيش مر بحث كرن مالا فرحوي كل باكوري كردستاني مالا فرحوي كل دياسبوراي شيروكو دوسيا مدني فرحوش بر اولو طاب درسي بكر بحثا مسئله كر مدني فرحو سرلشکری ارتش روزنامه‌وانو اومد چکری ابوتیا وشمر تی وعظ و شیرت هذا بحثا دموکراسی که و بحثا نویساندنه که کیماسیا روزنامه‌وان کرد او کویکی وک مدنی فرحو و آمد دجله لسر روزنامه‌وان کرد تین حسباندن هذا